Bu desa takut pulang ke Bali. Kata bu desa, di Bali banyak setan. Kata bu desa, orang Bali muja setan. Bu desa kok segitunya menghina kami. Jangan coba-coba provokasi kami. Kami di Bali beda agama, rukun-rukun saja. Bu desa takut dibakar bila sudah mati. Sejak kapan orang mati masih bisa takut? Sudah pinter bu desa kok keblinger. Memang benar di Bali banyak setan. Ada mie setan, bakso setan, lawar setan. Yang paling nikmat babi guling, bumbu setan, pedas setan. Bu desa seperti kesetanan. Bu desa bertaubatlah. Gara-gara bu desa, para desa di Bali komplain. Tidak semua para desa seperti bu desa yang suka menghina tanah kelahiran. Buat apa ngomong agama? Nyatanya bu desa durhaka. Memang benar di Bali banyak setan. Ada mie setan, bakso setan, lawar setan. Yang paling nikmat babi guling, bumbu setan, pedas setan. Bu desa, ada-ada aja bu desa. Masa di Bali banyak setan? Setannya ganteng kali ya kayak Ray Penny. Bu desa takut dibakar bila sudah mati. Sejak kapan orang mati masih bisa takut? Sudah pinter bu desa kok keblinger. Memang benar di Bali banyak setan. Ada mie setan, bakso setan, lawar setan. Yang paling nikmat babi guling, bumbu setan, pedas setan. Bu desa seperti kesetanan. Desa bertaubatlah. Gara-gara bu desa, para desa di Bali komplain. Tidak semua para desa seperti bu desa yang suka menghina tanah kelahiran. Buat apa ngomong agama? Nyatanya bu desa durhaka. Memang benar di Bali banyak setan. Ada mie setan, bakso setan, lawar setan. Yang paling nikmat babi guling, bumbu setan. Maknyus pedasnya setan. Semoga menginspirasi. Babi guling bumbu setan, maknyus pedasnya setan.